Mesabat dareng anti-narcotics operatives. Ingat chuking 994 gramo ning pagsuspetsang morphine at miyayaliwang hemp products king mikakawaning interdiction operations king Port of Clark, Pampanga. Agpangking Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, giwaing operasyon lalam ning Clark International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group. Sinabi ng PDEA Director General Isagani Neres na minunang mesabat ing shipment ning morphine na menibat king England at dintang king Port of Clark inyang January 9, 2026. Ing morphine, metong yang masika na pain reliever, inya mo tuturing iting delikado at kontroladong drugs. Mesabat yan naman ing metong nga parcel ang maglamang assorted hemp products kabilang lareng gamis at capsules ang may nibata naman king United States at dintang king Clark inyang January 6. Samantala, king pekatalwing operasyon metokal lareng kush ang mamalagang migit 1 million pesos ape padala naman ibat king Los Angeles, California. Balaos ng papaganakan ing PDEA na matigik ing pamagbante kareng port at airport bang ayagwanta ing pamaglub dareng illegal na droga king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.